Yes, na nintu kwingine nitomba kwithira tukiwatanira kwitariki 5 mweri niyo mwanja mwaka yo 2023 karigira nwithirite wina ntukwenje anetherimi na nendi kaitakangi tomba kwithira tukiwatanira na kenda kumenyithia mantu mwanya rethe twithirite nendi tukimurika kinde tuchietu kinyamantu yege siasa chia Meru na kinyaikaro kira nendi gavana county ya Meru Kawira Mwangaza ukarea kiombere ya Senate aranende mantu kathomba kinyaegie kambuni ya Mewas yombete kwithira yaitumuka yani angia maingi kinde tuchietu orobweru arinde mbere ya yara twikirite orito kinde toi Gisangaza kia Mewas ni aukumira kamitini ya Senate gavana Kawira kithujo tumiri wakigina. Urawa MCA Julius Bijo gutareria mutumire yumu yo kigina Meru akiwa MCA bakure mokuri ya vyuria berito kirengabana. Adare mwanki gukujerwa ntere mwanya gembe odi dispensary ambeti edhe to koitare yaili. Na choti mwanya che chukuru county ni Tharaka Nithi kure mogweta machindano ne andwembo iwa chambecha cha kurwa Meru ntubu. Amonato madide orobero ene purity Richard Nanget of Phineas. Imana ndeto chairo da mweka mberia dai chechongwa Mewas ni ao tuko yeru ene ndengabana Kawira Mwangaza atindete kamitini ya Senate guchokia biuri nkabo biegyo tumiri bokigina kendo mwanya ndene account ya Meru gabana Kawira na terite nende na kutheria Meru ningugenjo moni ontwari tingwe nende bari ugia koti na mwankira nende kwena mamba manana na yekomi into kingine nende kira kiombete kwithira kikiumaira ni kiukonie nende Mewas ati ni account ya Meru boni ati bara petrite bakironga maira kire bondi ya Mewas tiba kuma account ya Meru kiuria nende kitiwa Mewas ni awewengwa mwaniketo ndeto Boniface Mongera na utomurikira na njirendene na gikaro ya kuthongora utumiri bwa mbeca cia kwa mwaka wa 2018 mwaka mulio etantatu mwaka wa 2021 cia kambuni ya Roji na Siwe ya Mewas ikigitukire gatigati na kurimo kwithira gikienderia nimekamite kwithira ikimenya kwina minga nkabo na nteto cia rungu citira kwithira cigitana mbere kwa miaka nkuruki 5 legislation bwa mbere buru na burabutikale buligalitia kiama amwa gavana Mwangaza wengwa igwa kambuni ya Mewas itekero rungu kwa thirikari county Meru. Timothy Kibaki, the founders Kamau, Charles Munene, Selasia Murira, Jeremiah Anondo, and Shahid Mohammed. These are the trustees. Clearly no representation from the county government. Why we have the governor here to discuss an entity that does not belong to the county? Tere kuma Mewas kwithira ikiandikithwa mwakene jwa 2021 kana 201 norori minister Miunda kagite ko bwana Jeremiah Nyaga na miaka 11 no ithirie devolution otono kana kwithira micokia na batere kwithira iri amwa sheria mwaka wa 2016 kugicokwe akiama bakamite ibonanire kwenombekyo bunene arume naka ibatiro kwithira beketha bunene kuma Antonia Jam. The committee directs that the governor to ensure Meru water and sewerage services is registered in line with the Water Act 2016, in line with PFM Act and any other guiding law. The governor, in line with the law, dissolves the boards of directors of the corporation. Bwana Patrick Mogendi orona Meri no bisina le munene o Mewas ninyi metha na Mogerene basine bwana Joseph Mberia oroture CEO kwa mwaka wa 2017 kana 2017 nyume kuganwe wa mamire mato na kura kulinganira Mewas ni metha amwa wazo kwende kithire chiringanirwe. The act came in force from the year 2014, but the corporation was cooperating in the year 2017. It started operating in the year 2017, whereby up to date we are on the progress of seeing that the corporation is in shape by having maybe the two companies dissolved and maybe having one company
through the corporation. It's a governor who is answering question of water companies, probably that she does not have direct access. You won't be surprised, and I don't know, I am not a mind reader, but probably she is also hearing for the first time some of the things that are being said here. The CEO and also the chief officer, apart from the MDs, are all new to these offices. We are barely 4 months after a lot of fights and what have you, and we are here for guidance, and these are the type of mess that we are here to rectify and also to have guidance from you. And within the shortest time possible, we will sort out all the issues. Kwa kagita wa kagita nako akema bakamete ibakonekana batenga nicho kirbi ko bikyumira kuma kiri mabida baba mewazi ninyi meza ontubra bukonekana da korea komenya kana kora keria nteto. We have a debt policy, but we have noted the anomaly. Then we are going to enrich the debt policy, which will take care of the receivables. I don't know whether you're getting how serious this issue is. To say you're going to put up a plan, who prepared these financial statements? It is you. The head of finance, she's the finance manager of the principal accountant. You know, governors, when you go back to Meru, you need to do a serious audit of your staff because there's a lot of incompetence that needs, you need to, otherwise you'll come here next year with the same problems. There are some aspects of incompetence. We need to clean the house, or we need to clean the county government. But now, as a constitutional house also, we need your support, because in the process of cleaning, up to now we have 810 cases in court. Na mushumari jo muthejo iringirwa gavana Mwangaza na nenkero Merina kwethura kere kithania nteto na nande kumira ja gwitana mbere kibaro ikimugwirire nkingo sisi orojo na mantu asiwe ndene kaunti Meru. Na cia kilomita 230 kumaja mushine jo Nairobi gutarotero Meru gavana Kaira Mwangaza na ugite kinyo kinya akethura kwithura thuganiria ntaira kurukia 230 ntairine nio hekuthamina kuthamukura mewas na imetha ngiripotera Ntoshero TV kumaja karone bya bunge kengina ngine kirine kemushusha Nairobi mbita Boniface Mungera. Ngine kone ati urawari MC wa Mwangandia no Julius Bijewe ariwa ripoti irairiga kuritwaru ya controller of budget yona ni mutumire yotiagrete ne ndiyo mbecha cha mwingia kiwa kinya ripoti wengi ikedere doki kinyankuro kinontu gavana ne kire MCs bonde mubkone na baturane ndipati lunkaniti nweba kinando mbochio kolea ontubira butumite bakaremwa ikoria bioria bira bibatere kwidira ninde bikiura kwa manigeto ndeto mudeni murioki na kulikithia wakare tukiaragia mantu ja gwatuika ikimiri tukureta Meru istori tukura Meru inya report irenge kauma control on budget ni kethire thuki nkurukia irari ku. Ojo ni Dr. Julius Bijewe musiasa ndene kaunti ya Meru akiorotera report ya mutadi ya mathabu irerekite kumira muno mantu jege rutingu ndene kaunti ya Meru akiwinya mbeca cionekene gitango ndene kaunti ya Meru mbeca ijire nyingi ciumite kiendi wega nonto section 107 a Public Finance Management Act eriuga 30% no monga ita development lakini yeto 9% ukaitaisia development partners etigwa 3% na ke development yeje niyo itre county na niyo yeje kwa mfano nyombere gwakwa ikwacia ja soboiga ile tembecia county apana inari ile ciakurukirwe ni minister wa agriculture Peter Munya ali minister anenkanira Meru ciacia ritangugira na ndireka part of development ya Meru county kuna mbeca irathiuruka kwa ndene coffee factories cionthe ndene ya Meru ita revitalization ya coffee ire yakurukitwe Munya third time so na ndi watuike gitari eja ikathiurukwa so ogaita intobiria kuma kire budget ya Meru county tutigwa development at 3% changamoto kubwa zaidi. Bajaire kiurekera kwithwa kiuria ni mathujegie mbeca insurance nondo ni chikuonekana chitumite mbeca nyingi na kiwa ritingugi abakurira nonto bondu bubu control on budget nendretera ereza mantu ja makai kwa mbere mantu ja insurance we insurance nitumire mbeca nyingi 355 million lakini wene tumite 355 million alitinguge ba Meru county para bali mobisi ne nyamwanka na arua
kaba guteta kaba kurira no ntubate kuona cover bakaba gwake ngiri 1,500 muntu eta sibitari no ntona kwigotweka mbese itiarirwe kire kambuni la tiaerwe nguge na nkoroki kuma barabe ban job group J kwenama tonto bo bando no to karibisa Ethics and Anti-Corruption Commission etegerari ne ate insurance na mbese nyinge kuma kiri naja Dr. Julius Mbijewe akethwa gitara mathabu kembeche ritumikite kuri onanto na njara na ritumikite kimanto ya mauta ya uga 243 million ne tumirikite kuri anto na njara manual payment kwa tuketera tagi system ya thirikari ire ya gamantu ya computer ora ne mbecha ciali twa njara anenkero ojo mbecha ore ali wa mbecha manto ya ajabu zaidi ugetagi system yongo ya thirikari account narua ile ikuonekana na charity ni 115 million which means wechio imwe iriti itekinyerete nyabara babwirite kuriwa ukoria inachietre milioni 90 ke maguta meri mugwanja o mweri ija milioni 13 million per month. Mathematics kidogo ere mbonia pande ni around 450,000 pande kire maguta ake kwa uona ngale buroketa na uo no ntoketa mutindwa emwere street ya Njoli Ncheke engere Tomboya street engere nyume kwinaje kwa enge iteti ndera ina mtomwe morome na ndari wa county assembly ya Meru yomba kurema gutoma tume thirikari ya Kawira Mwangaza nonto nandinya baronekana bonde bara amwe county assembly ya Meru no monkaba bauli bioli anto aja statement to no statement ala puma era charia ta ne orere kama ngoro ne orere kaongo ne orere na nimberegera korua statement ndene assembly ya Meru ikioragia atiri nikinonto ta ciorete ndene market na cio kwina thininya ge statement assembly itiomba go summon itiomba mu summon at all nikinonto itiomba mu summon itiomba mu summon nonto nabo no bagwita kuina na ngabana kire okorea inyaki ilinda assembly ndategera ndona barina okorea na ngabana na ndindiri bugakaria Meru nkiripotera Woro TV Bitamdhuni Murioki. Right, anapea Muthuri Murioki nangina kune atinto bya mamilioni biyete kumania na monki yomunene iredrete kyuma irantere cheriene muchine yo mawo tukobokire rwari aranyo bankuluki ya 60 chiete monkira nende kaumuka ka monki adradara kimenyaka kari bakimeneria bonene Dereka account ya Meru nonto tingara korea monki ombere kwithira ikinya obatethia nigira kurikana chothi chathukirete ne kungina kuo njai mwe ntere chakathelwa neti tina gokurara nyuma ya nyumba yone ndi kwithira kyota monki na kuya nento byonde nende mwene njari uga atigi na midangiko imitheri ya Bradenis Mugendi automenyethia Mathaine jatha kenda utukuba gukira narua itagisa mariro nteresia irie ni mushino mawiki mbe South umani na mutino monki mutino yotigite njankroki ya 63 na sare mamilion jambesa kiri abiashara ni mwane plotiria na niraire yonde kuthira na watu plotisho ndi niraire nkilugia plotinya na niraire intobio ba milioni 60 saiti iraire onu otugo ndaibiru embu ndaibu ambu ndathwani antu aba kurwamba ene na ndo tura ironde ndo na mwangi ugethia atia yukiakana unda umira au nde na mamwanga ko simamoto na mauru wita ko simamoto ndero ngari nethetia atia ni thuki iron kuri akioria ngwethera antu aba simamoto ibakaritie ngari ni thuki ya ngari bakaritie ni mwanki jutamenyekana kiwatithia imbi ondiria ururu burio maruru na jo ni kiri thirikari ya kaunti ya Meru ni kwithirwo tingari ya kuria mwanki nterene iji is a failure county government twaingethimo mawa twaingethimo nkobo mutindwa isimamoto byothi bithuki county government le ndio lipo shuru tuenenye investor mzungu alikuja hapa kuna wazungu hapa mzungu akiona moshi hapa atatoroka nasema nyinyi mnanichoma Kawira pull your socks kama nkiura kanere kuma thake enda cio tuko mwanka thaika yo wakana na kantu ba wota mwanki onto riko kora mpio ba teta njirengi mwanki ba wota yo into bianto
na riu baota into bianto batwe thirikari county tu twina Lindas Bongwa no twina deputy governor Maua, twina MCA elected wa Kioino Maua ward, twina nominated MCA Bele, na otebaita tukuona baitera tuonete ikwithirwa muchiyo yakana Mwangi no tengari akworia Mwangi na kuma batarwa imwaka chuonde otewashughulika kinyanga bana atenda kumenya muchiyo Maua yukari atia katoteyeri twakara kaginya tokaretwe no tutekaretwe into byanto bibira era millions of money na watiye na weta kithia kawera no ni wawokolea iyo bitu bina someka hapo bionde okoleiro tokamenya imwokosi toria terenga bana betu kabemo kawira Mwangaza no ndo batu toria to enganeto ngekoro irua chips nao beria bengani thasi omde thai batoronya mauta toriori chips garia siengani na mandazi anto bakiura sethiringi yo ana bathoma kana yo tethe twatethia Mwangi ya yo simamoto etea mtu atema akanjiriria ana boba thai bate choka skuru ngucio cha skuru cietheria atia ni raire bonde tusendiane njare emwe ngabana tusendie na CS na John Paul murungamiri muci Timothy Mwenda nawe ari na gie uria thirikari gutungatira ngari ya kuria Mwangi turi thirikari ya county turombere ku respond ura tukiumba kinya kethura ngari yetu ira itetha chiki kuria Mwangi ni ira na mechanical problem na tukangira udent tuko 10 kumara yetete kuria Mwangi mutuate ni onere thina mechanical na engineers ibethire to bakitira ngari ngwe na in fact nariwa tukwaria iro engineer abati ukinya kuma Nairobi kenda be yaba fix ngari ure baki ara kwa Mwangi na kwenda wakishira ndo Maua ngari yetu Mwangi ikethirwa ire in service kwambiriru ari ichareri bururu uyu nontu ruare ngwene kurutwa inene muno na mheshimiwa ngavana natumira itana uangare ni ukira immediately tukiuma mucini wa Mwanka nterene cia kathirwa Igembe Central no uikirinja ya mukuru Joshua Gitari kumani na mutino Mwanki mutino jo batemete ntame inene ira nyumba era ire antu baraiba erira ku lakini ndinkwera mungu boya nontu antu bare ki application cia uchwa mwate antuko biran kuromba ake into bibyo ndabirite a muchiyo tiyo mutheri kuri kinyana baraitite skuru na arua ngua ciothe nira ire kinya binda arabio bya shopping bira ethire nyumba ko mwana uginyo thaya imuci na kinya nyumba yu ikora ire certificate cia munongi of form 4 uthiretie na cio niete na ibande utikintu ndi na kio nombini ninkuromba antu ba wendu boya bantethie. Dennis Mugendi, Weru TV, Igembe, kaunti ya Meru. Na kirenda tuingio cheke vana ati chibitari nini ya mbetin wandi ne ya mitungu nitiedhetwe na kuririkana barabethete dispensary bate kumenyekana na radio nende itarayele yokwithwa nyuma yayo kwithira nende kireka kia wakwa kari ni batariritie kari na konania kuria kwaniro ko ni onto ibo bakwithira bagita na thina bagita na mbere kuria na thina ri bakuria utungata wakimwire mwanike twandeto mutugi kareka toechio utuko bagukira narwa ni kimako na kirigaro kiria kari na turi bambeti wandine ya mitungu boni nyuma yao kwithira cibitari yao ithitwe na yathukangwa ni nyamuro na njira ya kuragwa bioni ikirikana mwaka jojo mweri jwe 3 ikarikarira cibitari iu kwithwa ni ria kujiri na nyumene atengerwa kigina yachokerwa kairi untubura na ndira ithirwo ni antu bati kumenyekana na nkuigwa ndena ororo muno nontu basibitari mbere na ithirwe ne raithwa kairi na oni ndacumbukite muno ne korowa iritire bareta kuromba kwa thirikari agwakira cibitari nontu mbetie thinite muno itwarwa kigwanja na tukiwa kigwanja oni ndari challenge ndare nkumo challenge ndatigira motugi takare motugi gete ya chaimani nwe mbuga twakithagia we cibitari ji na turarungamira gutego ntu kanini kejaga ateje kumenyithia na ni utego ntu kanini ndonaga nteje kumumenyithia ana arwa cibitari ajoma jairere kinyenda kumburaga bamburagere jage tumagate twitikaneke mbuga amba kwethera ija akaurwa kinike mbuga thera amba kwethera akije nonto utomba kwenyangerwa nyombe kuma itajairo teje kuria gitumi nika nkuga benda kungera ibangere
no mwanka atori baba bezere baije kini kyajo toria no te hospitali ngere aja hospitali ile akuaja isaria mitungo kilomita 5 kuma aja gwita sari kilomita 15 gwita marimanti kilomita 20 nandi batu ikwanania te utondo kinyabore ko twirigire tari nandi akaribane bakuga boma turene jao batindaga na bakarano gwa mono ni untu gutino karia bokongana buru turaga no gwa tuturare onde turaithiritie o muntu araraga tayari ndirisi irugori na mantu ja maingi ko kinya to ukaigwa mburi ekyania kaumagaraga kinyendo uti muntu weja mugeni ndene turare mbeti no ntweja kinya ejite kurima kana mugeni akejete kwa muntu fulani atetie njira uwe aticokaga kuikuonania bobe dagira bare against mugeni wonde bare against mendeleo ya mbeti bare against utongeria bwa mbeti bare against mantu jonde jara yomba kuthithika mbeti na muthiene bone bakuga mwankira narwo ne banogi ukera thirikari baretero karia ntereji nyuma ya makarika ja mengi ja wagagia gukujirwa na kinyaba maguta motoro kumane na mpatho cha kemianka na myunda na kinyaba kiuga batana igwa agwatika na jukiritwe tagarira kiwatho tutura kwirwa twike amani untu bathithika bakwa twike amani no te amani ikuonekana guti untu kinya bumwe bujukagirwe tagaria na guti muntu ogwatwa kinyomwe igoromba yakwa ninkoromba nyambwana kindiki na shugulike na amenye thinererio na tugerie gutatua sisi tunataka amani utegita twabathithiria bui bati batutendete jama ingi jama thukura kini kio tire twabathithiria bui kumambeti wandine ya mitungo gicigo mbunge kia South Imeti nke report randito cewero ria kwa rieto ni mutugi kare right na nikumira kinda tunende umutugi kare tukutha tukiona kanya kakunoka ende ukethiro kita kureano ntunchokete ande twingi Feel 50 on GoTV. GoTV ndio inakuletea game zote za La Liga, Serie A, and it's into the net again. The Premier League. He has nailed that. Na UEFA. Pata GoTV decoder at 1,999 shillings na 1 month max upate football action yote msimu huu. GoTV. Love it. Yetu sako irina nkuma enjaga kiri aritani aritingo gibonzo bathirikari na kinya kambuni ira turi na MOU nabo egutigira bakugarura utoro bwaku gukurukira super mapato loan kuma enjaga ni ati utetwa garanta utetwa shares na no uri runuru na miaka 8 na interest ya 1% reducing balance kuona utungata bwa super mapato loan kana bunge turiongira branch yetu irere akwe nagwe kana waranire na tugukurukira namba yetu ya thimu 0711038000 kana info@yetusako.co.ke kana www.yetusako.co.ke. Yetu Sako, your success, our pride. Sherekea nasi mwezi huu. Channel bomba, sinema na vipindi vya kusisimua. Burudani kamili kwa familia nzima. That's why I love this stuff. Sherekea nasi upate nafasi ya kushinda zawadi kila wiki kuanzia 55-inch TVs, fridge na pikipiki. Treat familia na ununue StarTimes decoder madukani kwetu na kwa uzaji wetu nchi nzima. Lipia subscription yako upate nafasi ya kushinda zawadi kemkem kwenye draw za kila wiki. It's the best. Kutoka kwa familia yetu hadi yako. Asante kwa kutukaribisha nyumbani kwenyu. StarTimes, furahia maisha kidijitali. Lisha Milk ni iria retu kuma Meru rithondeketwe ni ataramu bakuma gwetu Meru Highlands Dairy. Iria retu ra Lisha ni riri thongi na no urinyo kugita nyonta kurugira njeku chai bugakenera bure amwe na muno riri na rigu enjaga mwirine. Iria riri Lisha ni iria ra gukara ntuku 90 na kuguti kumaka kinya wagura riringi na ndiruga chai na iria ra Lisha Milk wigo mwanya. Gura iria ra Lisha riri na nkuma ndukene riri akwi nagwe wholesale kana retail supermarket mwanya mwanya na magurija gukenia mukojo waku. Lisha Milk, chaguo letu, afya yetu.
Right, anube no tubakutira witite na mbere kuatanira na oni tuchokera nende tuchokere ndene account Tharaka-Nithi. Oni timu Kathomba kuma rutero Eastern Chirigi nende ukinyakangaro ndene account yembu robweruare kwithiranira kiri machindano ya ndwembo kana music festivals. Chukuru Kathomba ichireme tugwita bone kumania na chukuru kremwa kuria ugendi iliona kinyanto akurara. Akilikithio ntobone ende mwandiki munene wa kiama kia NAT county ni Tharaka-Nithi Jero Mutani na rombete atongeire bwa siasa kina kinyanto bwa ende bobo ya gutethia chukuru gweta kiri machindano ya kaitene ukau na urite thirikari ongele kigina nikenda kumbithakia mambura ya kwita na mbere. Samuel Geshima katumenye thicho. Warira aritoba chukuru cha kaunti inyanya cha rutere rwa Eastern bakwirigirwa kwithirana ntere cha Kangaru Embu kwambiria ugorobwa emunthi nuntu bwa matinda manyembo mara makaruthwo gwa ntugu ithatu kwambiria rukiri rwa ru imwe cha chukuru irachietukite kwigua irekire machindano mama chiomba kuremwa ikwirugamira ngarama ya ugendi irio amwe na kimamo kia aritwa amwe na arimobago amwe na kwigua arimobanene arugamiri baithomo amwe na atongoria bakiama kia matinda mama batirenda kwaraniria nati mwanka ojo thirikari inenkanirite tobia tonini twa kurugamira matinda turatwagairirwo matinda mamibira na rwiro mama mandu embo mapewa tobia tonini twa kumenyera arimo barabaka bamakira tabo adjudicator activities ya makoyo ila na challenge nene muno nuntu particularly aciali metoni mola umbete ku sponsor activities inu ni activity team menge mono na yo chukuru ya realist training kubila timu nusi yao nuntu ninkona na imwe ikigeria kurutha muchango kenda ciana ciumba kumba kuthie tubeca tucite twa thirikari ni tubeca tunini muno turia tutumite gutuma activities no cia with a lot of strain. Chukuru mbingende ire ya kubekoremwa ikwira aritobago matindani mama arende Njero Mutani uranwe mwandiki wa kiama kia NAT kaunti ya Tharaka-Nithi akuria atongoria bagichacha na endi wega batetheria machukuru kiri matinda mama politicians nondo tuli na moenge muno mala madhuri to no mate adule na NGOs even these other governments whether an county government pale kaomba maombe ku support timu inu kenda chiumba kuginya to the lanjo ndenyo no level na chia kinyau ne tukubu chia kinya igachinda na kenda ithie to the national level na tukuriganirwa in the previous years twaina timu cietu chia umba takatunga academy ire umba kuthie nginya kachinda na national level ne kathie state house kuinela the president kwa guto tigate opportunity tenu ere aciana cietu ikala kumba kuthie mbele nundu itena mbeca Nkuruki akiuraia thirikari yetigeria kuongera mbia iraina enkagira machukuru cha matinda kenda arimo batiga kunyamara capitation enia mbeca cia activity yongelelwe nundu tu magutuma currently both in primary and secondary ni tubeca tunini muno. Let them triple the amount which they are supposed to give for these activities. Na chiamba goka ne chuke ninguni time. No turuta fast time activity no chialo duite na sponsors ya thirikari ne achiari meumiria. We so doing nilio kithomo gike ga CBC kikethwa kina roots wega na ilo ikethwa kina meaning. Nkiripotera Wero TV kuma gichigo bunge ya Chuka Igamba Ng'ombe mbita wa Samuel Geshima. Nagena kune atinende antoba kuroba miaka 70 ya kuma tongo twelo wanini athwana tia ni west bakuromba tungiria bone ndi kubadhingatira umuro yakothumara iranende bakutheba kiwa yingetwe na rutero ruru na kunende ruteba kinyela rwebo iti bari wa kinyogi mabone ndi buri Antoni achikeno nto baitumira tulweto nini kirimanto Kathomba ndi bakuromba tedio kenda kudiria DNA.
kinya kethira mwera yoyo kothumara yo munene na yo na ruirwa kwana kuguna karibonthe na rarukulukira ikundi kiki akuru na ekuruba miaka 70 witia kuma tongo twelo wandine ya thwana tigania westi bario ibati na nyonta na bangi kinya mirimu no nturuiro tio kinya kwao buru kwa thumara ni umete kuma tigania esti ya ekauma mwanka nyambene mwanka ekaringa nthi ruterero ciuru na antu bakai bakatwingira rui kwatuika batu tukaria thina kabisa antu bau bakuinga rui batura ithia njau nontu antu bakura wa njau iruma Rwanda chithiatete mwera chiechwa rui chikethira antu ikaura na nyabia kuria bietu cia kinyanga rui ruru tukaruinga wa rwatiwa malia tunyanga la njoka chechiola na thai ende kantu bayetwa bonthe no to bakonywa malia yara ya chereri kinya ni ntobira bie na rui ni rwa mwera utegwa no irwa kwinja irwa mwera rwa murungu nyingiruka wato ni antu na ruru nau mwanka atwitwito atia nende ibarombete atongeria baotira ntu baraba ingete rwiro njire bororo ibororura kenda ntu bonthe bomba kugunika lindazi baigwa bainge kinya akoro banjori ncheke bonthe bameru bera oi bakaragia utoire bwetu iba batere kuilela mwera yo kathumara yue kinya samaki ana bade yani bari ya tabadhali kachi okua ng'ambe cia Rwanda kachi kuya chiongwa cia tonyangire bya korea chienganete na roi ito boromba please kuma kendizi PC mwanka chibo botonere roi anto bakai bateka nyange mamilioni yanto ya kwani nyonta ya bateka nyange ng'ombe chianto chi kwani nyonta nonto ba miunda yokore manonto bonto bokai baba inge na rorwa bari unorera roi eta idakene nekenda nyanki yuma na ibo bongwa bawitethia bayo bongwa kawera nonto ito muringere kura na kio kinene turaua mwakoro nuore kio turata ntomurume ngabane tuneye atutethie katukorera atwinjire roi kinya tu na tu nonto tutweka miongo imetongi na turita kwira roi ole kiundu twachoka twaeta kwira na aracharanga jimwe mwana munini ito koromba wirutanirie na ngwe na kuona boroka rutangwe ate wowo karije wenga bana kinyawe bado toteke thima no atwire wewe ngwa uchoka nyontone cia mama no rawe kwambia wonka nyontone mendeleo kabati bati to kwenda kwenjura mbo wau to ati ate kele ate kezo kumuna uti antrange kele ate ketore kele ate keteroi kele ate to kuindura roi ni ate to kuzimura ora ntiji bibi mwa zamba to kuzimura roi batwe na mantone yeye maria mbeca ciokuru twina miaka 10 twandiki ningi turora listi etoke ke yandete ya ende katukuria kathigara olone twe ntote tona torumia mbeca ciokuru na bange bakire ya kwa ni kaitio kinya na ukurubo kwa bukiwa ati kwa miaka 70 inge ukurubo kwa butekini ndo yankerwa niko tandwe ni computer ende woinde na miaka 70 ruari ne thatu na nteona kinya thiringi na ukimea thirikari ukimeana ntuku itu bo baba mbere nkiripotera Wero TV kuma Tiania mbita wa mukiri wa mithika mukiri nonto bwande tu nangira kuna atento murume umwa miaka 73 kumego jina kurombo tethio kuma kire anto bandi bobo ya muna tungiria kendo mukiria komu kinyithire utungatana inde bomwiri tumurume wedire kyo ya nde bodo kuma kenyo ngiriele 13 wakamatete muti yakubwithia ndaracha muti one ndi wedire yumuringa mero na utirane ndi atumira mibira kire kunyochuru kumwankira kaiteneka mutugi kare na utaririo ruro burane ndi dirite wala chauti ora mtu Kolonondi pa chauti kalema. Ninkongekana mpyo mukuru wa miaka 73 kuma nteresha kathigo andi negojisti. Oda wagire thina ya mwire mwankene jwa ngiri 13. Betite wakandaga chia migogo ya iraro. Iregwatithanagia kathigo na kaira. Ikirikana mukuru jwa akabirwa ni mugogo. Na kumegitare niko komoka thina iria atwire nayo kwa miaka 9 nandi. Aragire thina ya
mimero atumbe kwaria wega na kinya atumbe kuria kana kunywa gintu na kanywa kawe na ndake akibaruga mwekuru wawe kumumenyagira ni untu kana mpyo no churu akyanyunyaga ukurukira mubira juju ni kandi uruni nderwa yandinga ndamenya yakumenya Bukanina biumia biri bitatu nyondo na stima ntamenya ntamenyire ura wakarire ira ndaringirwe iyo riu baika matamugogonoka bangi bakirekia gwatwikire jo gwachira gituro kiawe na jo muringithania nthi niro atwikire wa kuthuka u athuki na kuma kagita kau na ikirwe cibitari na atabua mwekuru wake aria na atarĩrĩte kagita gakomo kada kurukagira kumumenyera akiuga jojo nandi ni mwaka jo kenda akimukunda yochuru gukurukira mubira jo ida nyingi muno kirwe mbua kinya na kumwa na kinya kumwike cibitari jeu no te cibitari atitonyete agita irio tirio murumagia ni kumwa ucuru teka kwegintu kingiomba kula ni ucuru wake anyinya mukuru kana mpyo na kiao gikinene nikire antu bawendiwega kumutetheria kenda kariki utungata bwa cibitari thaiji akiuga na irigiri kuringwa mbica ya mumero ya ngiri 5 ire akuga kinya ati ciona na akiuga ndawa ire akunywa ni cithirite ikithira na ndi akiuga oro kurukira kagita komo ni rwakai akiuga kinya ire rigakunywa ni randu ajukitie Kalingwam bicheu arambirire eri mangirida no meru kalekia kulingwa ule no kamwela akambukira ke tandan Nairobi ngetura wa mono gutiro ya gande nendiritie ndawa tariu nendiritie na montano ngi ule onte na yere mwem wetagwa mugambi no nkobidagia ningi ona gikaro na nginya kuria na kunywa na nginya kimamo ni thina ukairia kinya condition ya njano ukona tikebui nontu mukuru uyu tikataina into na into ndi kagita ka mirimo nendirie na tura na ng'ombe na tura na mburi nyingi nendire into itwapirukire antu bagwendi bubwega nontu bwa mukurujo on medication na kinya gutethia family je kumiukiria mwana ujo akona antu bakumutethia bwendi bwega ma akathoma bwega nikenda kinya we omba kuthura na guturo gakega kuma kathigo wandi nego jisti gicigo mbunge kia Southimenti nke report randito cewero ria kwa rieto ni mutugi kare na tukiumana unangine kwenye ati mbunge wa kaunti ya Tharaka Nithi Susan Mwindo na ugete thirikari ni bati kwinyilia kire tungata bompo muno endera mitino ye monki ethira kiumaira ugete puna endi bwatetheria karibu nene kono kyo tongana kinyotoro akwarakia endera ne endia kwithirite kilungaira njira cherero ni nyumba chontere cha kidhare ni Mwembe na Ikumbo. Martin Mugambi na kulekedia chio bunge Susan Ngogwa Mwindo ugite thirikari nene na nkinya cia makaunti ni batiri kuraitheria na nkinya gwikira rito rwangi na nkinya kigina gia gutetheria baraba gwatite mitino na kwinyirika imikosi mwanya warira makarika makubithia nyomba makuongereka na nkinya kuonekana kwa wingi kirigicigo mbunge kia Mara thirikari ukona tutikabirite mantu metu muno ma disaster na emergency no tutende nkabwera emergency rande na cio thaino ona nkona billion nkagaera itigana kira ntugo nto botwekeka mwana kundekanga kira nto botwekeka muntu akwajua kwirwa ngambi akwenda milioni igana akwenda mbio lakini muno emergency taino ino twita disaster ninko request thirikari cionthe both national and county government paige kigina ya gukabagire emergency mubunge oyo ariaragia kagita karakoriungirite mechira nyomba ciao ciabire muci umwe nture akathareni wandia Mwembe na muci urongi ntura ye Kumbo kiri wandia Ganga bionthe kiri gicigo mbunge kia Mara imakosa mono ritwana toto tukuona thine botwika gutie thirikari yomba kugia na kigina kiao kia emergency
kikaya haraka sana wabura baya haraka kuoria mwanki bari kya kuoria mwanki disaster department and disaster and emergency igakarandika ere case by case paka meabana bore ngiri 300 kithirikari kanyamuka nini muno katoma na 300,000 ile mbanganie nyamu gwa kanyomba yena kamusingi kaka maiga na kena ga floor kega na mabati mega ntubakara bwega thirikari ye bangite nyomba mbia cia haraka cia wakirana nyomba na kurira tuguta tutu na tumatirisa tutu ambao 300,000 ni pesa kidogo sana kwa serikali. Kiongera ugite kagita karaka ginaga kagakorokone kana nkinya rwangiro rukumba kwithira rugikirwa inya rugatetheria barabonaga mathina tabura mamyanki na nkinya mathina mangi mwanya mwanya. Kwa hivyo ninkoromba thirikari ye bange kigina kia emergency na kitiga kare gugwindirikana kwita mwira ya kuma 20 tamwira ya mbere ya devolution ikwari na kigina tetu kenu thikari county government ira ya 2013 mwaka 2017 kwari na kigina kia emergency lakini ino okwa kere ku ibaye betege okwa gitare ku tio to national government na county government antu bakara ndegoro peshirie manto me emergency thirikari mbie na mbesa na bakebanga mbesa tinditige tata itiora toma kirikiria Susani ya uritia ntu kumba kwithirwa bakibanga kenda bakaomba gutetheka na mbeca cia thirikari ira ikurukagira kirirwangirwa ngafuru rairwa omba kwithirwa kirugamira ikundi mbesa benenkerwa ikundi biaka 70% owan antonegana at least anto 70 begwe na antwaka netigwa kena anto runguru wa 15 na kegwe kena katiba na kena bank account so meairi thatu tena ye tebai mbenda mekumbwere mbweri bwa utironka ya wakuma mina no anything ankorumia mara matano ntiburumia matano bwinde mbokomania kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kya Mara mbitagwa Martin Mugambi Ani kibanda to kumantere chembe bachumirete na kumeneria bonene karikara derete nendere kiumaira notira bomonende bande kibanda to ni bakwidira bakyanga igakona ko ni kabori angaba na kawira kila mubango yokoleantere chemojo ntukwe kiumya ontubrani ndi bwadirete bukana mambura ila tungire tuninga bana kawira na mukrogim okemuraga baichu andi kwana ndi bariwa ngoyone bati kwidira kinkairwete yo na uhuru bwayo batiti gira ndi kwidira bakinyela kwa kana konyamarua Imuntu kinyoreko Marion Karugi nakulikiria ni andiki bante toba kuma mwiro yo embe baraba sumirete na maroro kumeneria karikari arua ria bamwe boko ro musemanino wa gavana Kawira Mwangaza na mukuru wawe Murega Baitu yo okolea jura yo abwethekete ntuko inka yake irakuluka nteresia mujwa gicione bunge kia Central Imenti tuyete a turandiki bante to kuma mwiro yo embe both constituencies Igembe Central North na South tuyete kode muntu bura turonere nteresia mujwa andiki nteto wenzetu bakiura wa ingunzi kuthukia nteto isi gavana Kawira Mwangaza that thing ontobubu tatu weririe buru na tubuko dem with the strongest ones possible ontoto ya katena muthuro muno ntokuona andiki banteto bakiurwa nteresia mujwa ya ntiri musemana no jura yo gavana wa county Meru Faith Kawira Mwangaza ikarika tukuona ni mendievo na outdated na ne karika deputy ni wakati na bara mbo kinyethia ntumwa ya gavana ke atori nturene ni andiki banteto irrespective ya nyumbera baumete indi thaira kutwika andiki banteto iba kwa segregated kana kuritwa musemanio ne bakiora batumini musiasa fulani urazutana iria noe ankwenda kwira siasa bamenye mutumwa atiura wa uro wanura mutumite kiori kia kwa kire gavana wa county ya Meru Bishop Faith Kawira Mwangaza niki kiathira ate kwenda tumukava he gavana wetu wao kana president wetu wa county ya Meru no ungi twakava ka kwenda twita county ne Tharaka Nithi twetwa kava muthomi njoki nao kana ni Embu indi tukacia katukaitwo kabaku ketho waire inetwo Meru ikutwaitwo kaba we yalare ntumiri guya musemani noku ngukira kurwa ngukira kamera ko yunangwa ngukirwa rekonde ko yunangwa bari wa kethero tebyo bikuithano misemanio ni ye ni mbibyo tuma bameno na kurwa na misemanio ye tikere ya witho kinto ni kwenda kuria gavana musemanio yuyu awere kana misemanio eta imbibyo byongwa kwitha ko bira korea and kibanta to baya kumurika what is there batu thaira ore campaign ne itwa ya misemanio neku thayo ore kwa gavana itukwenda kwa misemanio neku nawe niko twinga so tutikwelewa ne tumi utwenga misemanio nera ontobonge
owe governor ukiakwethira wina fight na any politician ukatumira ukawa mwandiki onteto nikautumirwa politician kende ukava kintu iki misemanio neku ito fight na politician ura wina thina na we endu wa fight na mwandiki onteto governor Kawira ukethirwa kwicirio kwenda kuitha twire ibio ntutura kenda tutika ithure siriu na batwe turi andiki ba nteto itukwira kinya thirikari yongwa ni olelie tutona thirikari ingi yutuma andiki ba nteto baurwa ithaira mbere antu ya tukona nao ngira undine iyo tuturie muno kwena kwenderwa bua na kwena otengurwa ni atongeri betu baturi na kura kiori kiakwa ni ri no twendarira waromba kura thai wonete irio we yakona kameme fulani kana TV fulani eti ukobwela na kumania na ikarikari ria utengorwa na kwelwa ni gavana bariwa batetikiria buru kwenderwa bua baeta na mbere kurita ngweyo na atongeria bonthe ba kisiasa muno gavana Kawira Mwangaza na kinyilo ni ntumweji kinya wethero tuona ukithiuruka nawe wengwa na antu baku babaite na TV yaku thayo menye ukarire gitikia mwingi tigi yaku you are serving people of Meru regardless of where from. Achana na mambo ya kupigana na media, rutira Meru ngwe nenkera kanya media nerute ngwe yayo. We as journalists tuterende kwa intimidated kana kubangwa ni siasa kana resources uraba kwenda mostly politicians. Kwa hivyo mbere Madam Governor, nyumba ingi cia nteto kinyetho tiritaniri ngwe acio siete yo kira kio no ntoba kwithirwa you are here for a time no weta bange bakeya munya nari kuo gira ito nari kuo na tutona mbisa itu kuona Meru. Nikiripotera Weru TV kumembe Betawa Marion Karugi wa Kenywa. Right, na kumira kiende tuneo tukutha nende twikera gatanta kiende chietu nkatho na chono ntuba kwithira watanite na ntu kitha tukiotana ringio na chikinya tha ithatu nusu no ntu bonde tu cheru tha ithatu mwana tu amathithia au kari Purity Rich and Nangeto Phineas Imana.